wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi narikubali ukana ekomori inu ya hatusonsi pia haina mwanamkomori yuwajibu yasane ya jitamke nezi mhundrao rangunda bala hataba wa imma sikanzari juzi sembabi alaka Mwenyezi Mungu siwa na wakomori mahamengo mine na minane ikao yensi hatu ireme baziro haukako shiliyo si mahakama mai kwa jamba mahakama mema si maisha ya mwanadamu ya lazimu yaeshi ikao haruma mahamengo mine na minane bangu ya mashababi wananyasi ya bidike kibazima sinao shawa ima Mwenyezi Mungu afanye zahe nado kawende wajilati hobarini watapilie maisha hawe yakanga sina madhalimu warengensi hatu walirumao kwezi wanama watukufu wakatenge bidio wangu wakenti wa juzi sembabi ngeba banwala kama Mwenyezi Mungu mashababi izo kweli ensi hatu ireme baziro hakana koya haja rambensia trivuku shawa ima oandukando wabira ikahele wakana wakaurengaze maliza hensi ne mwanansi ibaki embabe akauyeshi sham aminukana hera raia akaunda mbendu ya ikazabo hanyaju wanema na lelo ra jabanu rabangari wanona krimineli lambwa wazala sumani ndokana yengulo eshahahe harudi halesha hatu harudi hariruahitwa yomwengo ni mobziro yasababisha rilio banu rishemeza orambanga si darirumao ni diktatori krimineli lambao azana sumani ngekwezi washtukufu mashababi mabani hangu hauwaze wahangu tsanzani mrongozeni hau tsanza mnambie ngebanu lelo nyuandu mambao kana ngari yengao azala sumani yebanu rijumnyenga rihundre faida hindri ngebanu alakanye nyibwa komori amini ukanaza la sumani yensi yahatungu itsashoheri ndaba ngebanu mimi ngamanzo ni mrongoze ni nyimwa mbao kananga sina uvu azala sumani ngufanyo ndazi ngebanu alakamye Mwenyezi Mungu bwa komori ye mahazali ya kansibanu alakamye Mwenyezi Mungu kweli naribu wenyu mbari zambi vatsina umalapizo vatsina kufuru shana ribenyu mbari zambi yaka eba kweli mahazali ya kansibanu enge kweli wei mwanadamu mkomori enge kweli wei mwanadamu hozwane komori eba hakika Mwenyezi Mungu rujokari wasulibanu haukaya nga msikiti howana ama ikao zebila wajoni zobanu ani bila za kijifumo hauka ngabo usiku waziri wa mahakama Muhammad Husaini subhanallah hasubuti haya yabanu hakabone sokana harumai bila ya zali ari telefoni na universite ikaweze telefoni hizo kwa komori mwono kabati hata shantiye shilio wajoshiwa na haruma katika ndo ya zali ukaindi telefoni kaoze telefoni za kaza ja komori haukabanu wanuri humrana na ajali nanda si wandu ikaungari rumao wandu maraisi ngetsingonde hoko wanruashahe maraisi wala badi walawe dzitena aminuka emrumshe ra aminuka na kajaka haruma widzi kajaka haruma uranganya mali abam aminuka de mweza sambi bai karjambo wandu wakaona sambi kwa jaiba de mweza sambi sharangwe mwazazali rijari rikazale bwidzi lahe mrumshe kililu ikaoze mali ya rirenge yazo homijini hatu he operasoriali ani ala kulli hali vrema wakati mrujuzisa na banu na mkera adhibwa komori motsibili msugodobira mwe haba numambakana azali kutopare Vanu hata mnamwa na mtiti ulodaba
hato joshinda teze parezinu paske unumkataba vanu zinu proje za lasewa wakatezi ekililu na mamadu na jokubaliana kana azaliha hana bahati yemba biyo alhamdulillah karna ula hasana au kaya ngabonrongo mtuyelewa kabanuze para zinu unumkataba zinu proje ze hansiwa ne badi ngeno ondu wakaharumwensi inu ija yuhundu bahati azaliwa alo banu yabukata jojo haraya lazima se parezi fanyishie vatunga rijisababisha ukazali ngufanyo na kera dhiondoa ukana baraka bako mru ya joshinda mru ya jebanu ya onese proje nzima ya zalasumani ya ifanya ya tsamilwa ijeke wakomori wa hundu mavuna kabati ngiala kamnyezi Mungu vanu narikubalenu kabwa komori vanu nasikie vanu apari ya pare na nrongoza mwenje yotside ko usababishiwa wandu amba bila hauka izozo farului vanu bila bidiri zambe dokaya aanga shukuri yao baba bulo mna societe tsoi wa ushindari fanye zalimeti wa ushindari fanye sabuni ngewa wandu waze wa hatu wabira wakanensi inu watoka ushinda wefanya sabuni lelonga sina 2023 mwanada Muhammadu yamba hasomo katushindo fanya hata zalmeti owaze wa hatu minga mweshalo mze wa hangu nguna mrehemu bahekare deho honze ya urenga mri nadifu harengo mri ula hafanya mna zozo harengo mri ula haba hasa wala hata uheya mro wangu warumia wa mze wa hangu yewe bazali ekakweli linga wena hamunensi inu ekakweli we mwanadamu wamba kusomo kutoshindwa ni mze wa hangu mze wangu arenge muda afanya hatitata baha mro we kutoshindwa bomnaluzi wafanya zalmeti halafike kweli bako morigari hao banu rambe mwanadamu woi mwanadamu waza kweli woi mwanadamu wa hindu armwensinu karikaradhi kwezi karikaradhi bo mashababi rado kubaliano kana karijambo wabira warende ensi ya tuhindu shakabati mwanadamu wa peu na jindu la peu hamazala sumani oi mwanadamu wa peu zetare hingizo yabo oiti mwanadamu utashoheri ensi ya komori ne mwana mkomori ngebanu wala hakika Mwenyezi Mungu bo mashababi mwenda mwasoma mwatimizi emisomo ya hanyu ngeba metafauti ya hanyu na madonkera hindi nduna nusise etafauti yao wanazijana wangu lelo waja washangiri yao makrimineli etafauti yao na madonkera hindi haukabanu donkera wehenda hafuaria mru yekutina mbasi maiho na janarwaya yekutina mbabiza zumaiho na janarwaya habo yakari aminukana ola mwanadamu yatsusoma ngeba nubo mashababi mtwenda mwende mwasome halafu lelo ibaki ukaya ekakutsi ujua mru fulani ekakutsi ujua waziri fulani ekakutsuka haruma honsini mwema haro ya hao wadoa wangu wema koshi abu kuna urengo hazini halafu lelo bo shababi ngo himilo makrimineli wambezinu ngiyondro enye kamkaradhi ngebanu wala Mwenyezi Mungu wanaama watukufu mlobonze Tanzani mrongozeni hususani danyi mashababi mlobonze eba kamtsuono kaya alhakika Mwenyezi Mungu nyitsi wandu mwanzo mje komori mje mtsaimba hazi vanu izo sisirishe mezao vanu ngari mshemezi zaoni singara nzori shemeze riwane rihunde mahakama rihunde maji rihunde mwenje ili mwanadamu ya eshi heli mwanadamu ya kuyeshi hatetsu Mwenyezi Mungu ajo mtamani ngebo kweli wanaama nyinga nyiho ngamonao mwenje 24 heures sur 24 heures ngamonao ngamuhundao maji 24 heures sur 24 heures
ngasi harumwe mji waezi wa Moroni kapitali ya hatu harumwe masiwa yo mararu ngasi na mezi mili ya kamilika batsi maji Moroni ngia wala kamnyezi mgunga mtu muhime banu mwambele krimineli la zala sumani ngalifanyo nrongo harumwe nsi hatu mashababe karikara dhidi ngosi bensi hatu ni hatu sonti pia rakubaliano kana ejo ka hafanya mbandrongo rare makoti shejo ka ngurendo na yensi ya Komori rakubalukana ngurendo na yensi ya Komori haukantu aminu kanema hazali ya renga yensi inu ikelelo ndo wakati ya ukanalelo gamju hao wanu mreme koti mwabe ukanangu tiyo pare mashababe zone ukomo wandu hamanda wanu subhanallah ani wanu wakati wanadamu wanruka nsi wangalia koma namna aje population ya hatu namna ilio namna idhulumishi hao namna yangami yao ngeba kweli samahani ngeba kweli ngarendao haruma mahala balomkonsi wa mlwemba hindu rido hula na urenga mapicha na ufilme na hori ransi emaranye wa hatu ngwafu anzaya ngwajuhona nzaya walala na nzaya eba kweli inu haki bidwe na mwanadamu ya tokansi ya jifikiria ukana eba kweli inu haki si wanure hansa population ya hatu wafao hanzaya wafao hanyora wala lohi dzani eba kweli ngarendo mbaba hanuri lalikiwa ngarilao shahula rirenge mafoto riwoneso wanansi ukana singari lao shana mke na nzaya anakuli hali tside namna hiyo hanafuje ke kweli lelwe kazataji wazunguli ya rumema siwa yangazija haina bahanu bakamna nguzi kwa Komori watoka unda za taratibu za ukaya kibulwa noa wapishiwa wale lelwe je kazataji wakafanya ziara mwali ili watu unda taratibu kangwa tsingojo ani bana mimitelewa ukaziara za kafanywa mwali haukawa nuandikao si wanadamu walona hajanensi shabano shahao pwawa wakafanya ziara mwali waunde taratibu namna aje kangwa joshinda watsinzwa mna mpundra zode tokazi wajibia inge watoka watsinzwa mpundra mwali waonesa ukanari ja mwali ritsinzwa mpundra haukawa dunguze buzi za kangazija wazikaza kifu hanafikie kwela laka Mwenyezi Mungu nyika mono haya banu alaka Mwenyezi Mungu raisi engewa ikweli wa raisi wansi mimi ngaminukana yetside mru ya lazimu ya doju haya tajile yezungulia mahala balari bafanywa opare ngabanuka wema ministry ngabwe madhoma na washulihani hao neze pare wewe ilazimu ikosu kutoka hone hayabo wone hukangwa ndo watamie shamo nsimbileni banu batilowe kombe ndema nalimwambia nukana waitsima nadamu hata ulona hata Allah billah katina mba irumbi katina mba imani katina hata usikinie mwana Mkomori shezi ntabishao de mawari ya wahahe wajoba anu ambao kana izo sisi rambao na banu ezintajabisao de Mkomori utsikomori utsuone maisha madwalilifu ya hebanu yambe izo rambao ngarambao ndrabo izo rambao ngaride ya wandu sisi karjakansi banu rambe ukana mru fulani yafe ukana ufaka zanjeza na kabati mru tujoka ufa shema na rijohe ya banu rizambe dokawende mwendo wabadili dokawende mwendo waelewe ukaizo warendao ye Komorine mwana Mkomori si haki ili wabadili haukaizo dizo rajo hanza riwarongoze waishinde waishie shaholihu ngari rumao ni majulungwe ngari rumao ni magonzi obanu wanyamiza dobanu abukwati na wakatenge mzima wajuishia yelo wajibu mruhamandami la muheni rongowe la muheni babuhe zibadili haumi miziki ajali ya hangu izo na jomtafadhalini ni wanrumuhe yao banu karjamba mtidefande yezi ya makrimineli karjamba mtidefande yezi ya kifujari wezi na mshinde mwelewa kana badi bale Mkomori ngukozo
badi balera ya mkomori kukozo eba kweli si wangu haba nuri defande ema krimineli wanu nwawe mkomori hau mimi mkomori ekatsende komori tina uhunda majini yelo uso tina uhunda majini yele eba kweli yuwajibu nje banu nje ndefande makrimineli ya ukakweli ngwafanyao nrongo harumwenzi ala kuli hali narikera dhidingosi narikera dhidingosi ekamzi mahajabanu ya sane ya onese ye maha ikaundo ralanio hauye maha ikaundo azali ya rengensi inu mruya sane mruya juzise vatsina ujabanu mruya demananya hakasingari aminio kana homru jabanu mruya deranya hamanda yenga aminukana kazitina masulaha haukana koranya undhulumu yabunsu aminukana yo wajibu yo haki yao wewe raia uje udefende krimineli homkate wada jale uparsao mimi bangu mimi niko zao yo haki ya hangu na bekana tside namna hiyo shawa imma ritijebanu lelo rijari rifedhaila na simarahia bangu aminuka simarahia sikarjangamiza ensi ekanga sina wangu wabidili wagabili de madhalimu warengensi hatu ewe ngekwezi watukufu wa Komori na rike maklen amini ya ukanensi hatu inunge kozao ye mwana mkomori ranzivo tasi ngukozo rikubaliane ya ukana emanada mutsindo ya ukana mimi nga mjuziso nyi mashababi nyi waru mashababi mwaza ya mlelao mlona zetu wa mazahanyu maudu minga muaminukana ekale krimineli la zalasumani wa ikarja mtowa haharaka banu zamvu nga muaminukanga rijobjitsa gari jobjitsa ba Komori banu owanadamu wa heo bandu amjokati pia haukabanu ngabondrongo mbili mtubielewa ngabondromba ukana ya milamu ya zala sumani ya ukanangwanziwa bahenda mahala ya henda ngurengwa ni wandu wenji yo haki wala Firauna hatoka ukana wandu wenji ukana haina mru ya tutoka ustahi e amri ya Firauna humwono hajokari mwazi songo vanu izo ni aminio haina mru ya amini azali wai ha amini shetwani haukaya ngabondongo mbili mtubielewa vanu wandu wenda wa harumema bunjilio yala wanangwa ni kiwao ani watororize wao eka kwa agenda wajutolo hazini ngeka mwanzo mru yafanye si hamanda yinu mrato hunda mbendu ya hala ya ulo hazini uliwarani ziwizira ndaru haurali ziukume ya jambo keka kujendo bunjilo ni ulango jotolo hazini farudu mriende shao omoba la okoti bala hazali na mkera dhirdo kubaliana hauka emrato juzisa ngeba mrato kakao mowamu joko karumazali hasibabu indri ndrongo indri mendelo ndaya namnabie ye mendeleyo ya Komori ya ukalelo ngema na nyinyi mdo Ulaya mwambezi ngenda ondro ima mwazali kufanyondro yentsika wati problem ngeza barili ni mtso huja Komori mwaja mabuwemba bizahaza hanyu Komori inde alama ya ukabanu sisi banabaha timpaka mna mwana mtiti ya kensi ya dojua zendongo ikaundo mdonizo mashababi wa Komori mdo Faransa mlibao kuomaza barindi ni mwamba wa zalasuma ni nguvu lekezo ensi mimi nga muaminukana isha sababisha rawanasho hangu rawazewa hangu ramashababi mabani hangu emano wenji wabiraho barini watawa harumwensi ya Komori de maisha madwalilifu yaliyo Komori lelo mnyezi mgoja lea mwamba ukana Imamu Azali eli mkuhanga yensi ndiyo tivabie ye maisha nga usafa kuomaza barindi ni mtoura ndeze ani mtouzieze haziza hanyu Faransa mwaja Komori mwaja makanti banu mwabu ambabi za hazi bawe Komori gedawe msafa kamtsono kaunu unafiki gamjoko msababisha mrohore mashababi mwambie mashababi walo Komori watabi hao wakanti wa mijini hao mibure mwambie mwasababisha kana warudi wadungele kriminali lenu henye
zinti haki ni wandu mlo ulaya ti haki mwabanga mshangirwa yezi ya peu ngamsababisha mashababi wenda wasoma walomi bure ho mijini hao watona hazizofanya ngammasaribisha kweli warudi wadunge kriminali ya mandalini ngema na mtsoku jahindi mimi ngamu mrongozoni haina mru no ulaya ushangiriwe mbaezi mratsikei umrado twazibwi mru naje weambe ntinge ndaonro umwabanga wa amani umwabaza ningulekezo yetsi yabo na mkera nje besha sababisha mwajaiho maisha madziro na wensi atukahenda abaha ntinge ndaonro maisha ngao mema yabo le lumratsi jahabanu harini kaleso hatoazibwi habiyazemizi yashehitwa nwabuka mtsukiri huja mwaja mwabakisha banu yodesa mimi njo kubali ukakweli yakomuri hatu safa yakomuri hatu ndio njema nada nyima shababi mshangiria wemba yezi hinu mjo kujazanyu banu mje mwabanga mfanyo haziba namje banga jomla hikini sheka kamjaja nyitsido wandu wa urini kaleso ya ukalelo ngari yengao mbaye zimbi anakuli hadi kira dhirdo kubali anadoka na baraka baso tipese wako mori rimabia nukana ranyi mwajarumwe mashughuli ya hani ngamonao harumwe miji hatu wandu wadona za mashughuli wajo moroni waja wala likala glass watia haina mba hindu ya baridi ike na baridi halafu mota siba de shuli ngyo saa 6 lazima wazitowari mwaza congelatori wazibalie endo mijinze hatu ngeizo ndizo mwamba ukananga enzi hatu ngedao ngendoda huu kamkaradhi ondoka na baraka kamkaradhi namkiradhi hokalelweni hahali yala kamnyezi Mungu ngami harumo mji wezi wakapitalia hatu ngamparo memba juu ya mitsami huli mji nazaliwa niwambie ukanejo kangujo hunu yani belile ya tere arenge pito la 20 litri ya tiemaji esimani yani belile uja harumo mji wezi wa moroni yuaibu nziro haukari mwambia nukana wallahi azaliwoi shinushani wallahi shinushani mimi ngamuamini wakatiraka watoto rikaunda misaada misaada hiyo ikauja ho mijini hatu haukaba kauja sardini wakauja ziwa wakauja drama ili misaada ila esaidia owatokujishinda rangwaza liha kanti misaada hiyo pia ilawa misaada hiyo abahaibakisha harumwezi rewe nema mongoli no wafumashio no abwema mongoli no wafumashio nezirewe do wandu wadaula kamjato paroja bajego nziba hauba jentede bana mwiparese na mru yaberehe mindu yaberwani mnyezi Mungu ya kansibonsi ya parisele gonzilo weto hunda de madhalimu wamba aringwa jishindao izondo zireweza hatu izondo mamongoli waudo mafufudo wafumashishio watu vanu likubaluke zireweza komori de madhalimu warengensi yatu ngiyewe izole nonga mtuka utalelo mje mjifahari mrini keleso anakamnyezi Mungu jahindi ngekwezi ngamu mrongozo ninyi mashababi rikubaliano kanensi yatu ngekuzao ekarendo anzarendeleye nele kriminali linu lirengensi ya hatu ifanye shamba shada yako na fami na uwanzani garijofa hunu pia garijofa hunu pia hauka mimi ngamjuzisu ngamina mwana mshwangu yatimize misomo rangu mwa hajuzi katina zofanya ngabo yatimizi mwa hajana katina zofanya ngejo kautimizunu mwa wonge mruhindi
Vanu wakati wandu kansi wafikiri ukaasha ngeba no wanahatu rawapuwa wende likoli wende wasome warirejei ngeba no liwapanga namnaje ngeba no marudio ya hao maudu ngwao namnaje shabo ndo kaya ekanje jana ubangu wema koshi ekansujua waziri fulani ekansujua ministri fulani minja kwenda nende nasome njendo tsahani nitsaehazi ndo kari ngamjua waziri fulani au ministri fulani wani mjoni mfanye wani mjoni ni mtsandra ndi mimi upande wangu kwesha tongeza na kwenda nende nasome njeni basa wenti hauni je nijifaidishe ngea wale lobo mashababi na kubaliane alikerani ba karjamba wabira wawema astaghfirullah jazamba sha vanu ngabondongo mbili mruya kweyelewa hakaya mishia indemana nikomwambia nukana vanu haina mwanadamu zokolia mbabahati besha ye mwanadamu maluuni au kama la Firauna ulatsongwe bahati sham aminu kama kawenji walazimua ke Firauna akaya ngabo siku ukaishi ndezo niko zamba ukanabana wazaliwe hahane bahati hahindi kanga mweshela mwahatsu elevani yakayangwa ukanaika kilo tijibala zika 25000 francs owakomori wantipia wakaushukuri azali wadiwaza ukabala kwa jaka helewa ka azali wala tide ya hezebe ya elevani na mwone bakomori emjuwa bahalelo elevani ya ruraho mijini hatu itona bei vanu wandu wakoto wae priya elevani waudu wandu walone monopoli halafu elevani ya mahajuzi ngiyo bushini kejaroha elevani ya mahajana ngiyo bushini kejaroha yabo lelo inu kwa na ujua watowebe elevani kwa mkwa elevani waloni yo kejaroha ngemaneka kweli bakomori amanzo nimwambie enge kweli mwamba ukanaza alimu hajuzi haheze elevani ngemana lelo ya tsohezeni paswe kajajo toa bei yaza lingutoa bei harumano wendi kwa katina monopoli vanu ewa he monopoli wautowe bei wawambi wako morukwani wawambi ya serikali unu ka kilo ya elevani ngejo kazi wizi tano vahewanu wacha wamba ukana kilo ya elevani ngejo kazi wizine abo hena kilo ya elevani vale serikali warenga uralishiwi yode se kontra za elevani haumri ya jebanu ya jabe zonrabo baba mzinu si uzitunda si uzidunga nema piha elevani kwezi watukufu nsokanza njebanu njenshemezele danzila mtumwa Mungu ususwani ndasima shababi haukabanuye aveniri hatu maudu rikera dhidingo siriti jabanu rutsojaritilwa mtsanga ho matsoni ni wanadamu ikao ngari wajuwao kana banu niso wanadamu akabidimro kenza bafikiri rijoparo kubali yakana ngari shukuri yao ba mahala fulani ngabatilo pare shengesa jokoi mwanadamu wa mwando ya renga uraisi abori joloke mwanadamu hoi rahaka tina embabia fanya wao ngari shukuri yao babu maudu ngujofanya zindwa jina sha mwanadamu hamandoi ya kanensi kwa raisi ya rumama haminji rahane mvula na hoi halafike kweli ngasi 2030 2023 kapitali kabati maji miji hatu kabati mwenje ike kweli nga msubutu mhebanu mgariri mwambe ukana le krimineli linu ngalifanya ndongo arumenti hatu subhanallah amibahi sikubaluka banu kubahi vanwe komorinu isefini itona shababi itona mndu hazi ya elewa ukaya owandu wanu kwa jafanya ndongo nzima ya bila njua hikubali harume rejimu ya zali harume za rejimu za zali embabio tina ule hasana embabio tina ule hasana hauka izo yafanya haja wala wanai wakomi jini hatu harume komori kamili ranzuwanira mwalira ngazija owandu wakomi jini wakama fukara wakama masikini hawa bulia nzia ya uhiba washindi wahibi
washindi wangalia muhandu zao yode bila za njema azala alhamdulillah yashidafanya harmensi hauka emafukara wa hensinu watuka ufikiru kama wajuka uparolala nyumba kuruwa abwe ngwajelia yode bila za liyashindari ngema bwidziwanu wanjaru mwema shirika daula ya hatu wahiba washina wahula ardhu wa wahanyumba iyo mba yode bila nzima yafanyishi harmensi ya Komori shaka mnafshida hata mrambie bila yahe mwanadamu oyi ya ukaya maudu mwanamkomori haba sauha hazurisa zurisa halisi mru hamadoi yazalwa mtsuje na rabedele jera la he hangu yodo mala ukoza lo mabwabwai menji yodo mala ukoza lo mafuria pa menji mrutso sana mru habuwa mnaluzi wa ushinda userve mafuria pane mabwabwai ilima makati ya mandanu ritokanga sarma mashuli hena mruya shinde ya ujokanga mwendo haruma super flani super marsha flani nedena renge popaya una renge furiapa shawe mruwa bulia mafuriapa ya furi hao na mabwabwai ya furi hao ya ola watu shudonda mbabahanu ya uya serve yewode mwanadamu alaka Mwenyezi Mungu wa Komori mje mrambie ukana mwanadamu oi ngena yafanyao kutokafanya kamkaradhi na mkeradhi basa nano msu aminukana sijoka uzalo haruma mji wa Kilozi sikamina dhomana za daula nikeka shidina unda taratibu za ufanya nyungu ya barafu na hansi yabo zemfizi dodololo harumele bavulaha nguu ritidoka ritirohe haruma tabu ya ileo shafi wakati bajoka upepo haweba haringi yombi shari jokana ngarendo haruma shabro furo ditainu na ipanga yabahe na Mkomori nguhunrofi hizo de za mwanadamu mwenzanki hizo de za mwanadamu fikiri lionsi shena mwene maone ikanga upepo yabo dokiri mfumaka kamili kabatsi mrushiro ahulumfi abanga sina mashughuli ngamjoka za dine lazima bahofuri hapa kabati lazima bafanywa popwai kabati paske esezo ya hizo hizo zizalwa zihisa ngemru amando iya tushinda yabuwa na entreprise ya manduo harumwe hambu harumwa mahala ya service ndo amandizo ngamju mkubalukana jindu mru amando yi waide mru rengo ya rengensi hatu no banu nalikubaliano kana banu rikauduni karjaka hele wenda mne madhalimu wanu waridhulumu namne madhalimu wanu warangamizao shaba no bahari sagramu warielewa kwezi watukufu mashababi mabani hangu narila muhedi ngosi haina mnu ya tangeze fikira za hahe haina mnu ya tikubali haruhorwa ya titoka gonzi litilo mkabali rohorwa shahena mnu na jebanu ya subutia pose izo ikaundwa zimrwao njaba mrwato pose hamanda mi ba mimi tijangaje haina nambao ngamu aswime hakati mabia nuke prizo alhamdulillah ke jantabisha shaizo na joomba ekamrungu jobanu mruya onese omwiso wa bilambi ya hema dhalimu warengensi hatu walirumao shari rensi kufuru na dola uso baba nusima shababi walelu maudu karitoka urenga dhuamana ngeka maudu rambangaranzao daula ya haki riesharu ma uhaki usawa sijatideya mwanama amtwanza ni towe mfano sijatide mwanama hasa ni negosiatori sijatide mwanama hamada mbaye maudu rambangaranzori badilishensi wajengo wa mazefu wangu harumaze biro ikandu walonizo ngeabu mimi inga mimruhindri usoni mwangu daminao gina rikeradhi wanama watukufa mumtsahoni radhi mruya jebanu mruya waneseze mbi zahe madui warengensi hatu warenesao warirumao rirensi bahodeza na wasia wasi marahia aminukana yotsi mwendo ya yotsi masulaha wanru wakuhe yabanu wambao kwa tuni amini
wambao tsihulwa mruna renge nimero yangu yani pare yajeranyise baba mimi kajula wa miche eni mrudu ambo kana tsihulwa na renge nimero yangu bati poroto nimero yangu yaje yani pare rijeranyise aukaya izo deza mrumna dingoni aukaba nusirikansi banu shaina mru yaji yeleze vizo yahe yaonesa zetabwikaundo zimremao nezetabwikaundo ralanizo kuja ngekwezi mashababi watukufu ususwani mitu dodorongoza mashababi mabani hangu ya ukana lirensi horumilwa na aminu kana mwanadamu oi katsina heri nensi ya komori oitside mru ujoka ubadilishe komori haukana ngari aminio yamba ukana dalilu ya mvua de maingu yebongenga aminu kana owandu wanu wansido wandu wajoka basa waensi ya komori wanu wanadamu ka wanu wanadamu mafukara wanu wanadamu mamasikini wazalwani mamasikini watu ka ujua eheni mwanadamu ya lazimu ya eshi eheni mwanadamu ya lazimu ya undembabanu ya lale wajalelo wa undembabanu walalao waja wasababisha waranganya ye mwanansi yebonge wajibu wandu wamanda asiri gombelane riwambiye babanu sisi karjato kangari mwengao ni surwaya hauka katsujwari jo mwenga ni rihunre mbani nyonzi pia nyiwa hatu na mkewai na mkewe mashani wa hatu shayo wajibu baturi mrongozeni rimwambiye nukana ngamrendo na yetsi ya komori ngamrendo na ye mwana mkomori ngeja uhatani na siri mrongozani mbadili rimrongozani mshanje kamtsukiri ya babangi wajibu rinjilane magunjini sinanyi rimwambieni haudziro haukari mrongozani adamu na masteki kamtsukiri mwaelewa kamtsukiri mwaishia ngaba wajibu abari rongo we haudziro nane kazi jeza urenda haudziro rishindi ngajuzi renda haudziro haukamrilembeza kamtsuona haya gebanu mwahiba ibanu nyika msikine mwana mkomori na mtsorengeze mali zanyu mjebwebesha mbabi za playe za nkuhu mrirenge hazini wanola kamnyeze nkuhu wanu kwani nyika mbenye badi babu juhoza mhibi mhulu arubi mhibi msomeso wana na mrenge babe abaki baba nusi wanadamu hamanda nyi msoje mbweba bizazi mrenge hazini bari nendele ya kwezi bwa babu iti na mkera dhibo wezi halafu ronda wanduwe habanu wedefonde babu iti no hala kuli hali mwana mkomori nge hule mwana mkomori katsuelewa geba mudi hali no atani geba ngarjubde za atani halafu nyinyi mashababi mtodamba kamtsuro ngowa banga mtoka mfungwa kamkaradhi baborone mabwizi wanu watofungwa kwa yatoba wandu amadasi rizambao kari na ufungwa alifungwa oza barindi na wende warifunge kumboja le prizo da bana semu bana shauka karizamba katwamba ndabori lembelea meka kabatsima shababi wa lembelea mimi tsilembeleo muwa hangu mimi ngamtabiho ngamnyeshimesha madziro nsunda mbendu na hala nsunda mbangona vaya heli mwanadamu ya lazimu ya vaye heli mwanadamu ya lazimu yale ngamtabiho wajibu njebanu nshemeze na beasha na mkeradhi ningosi baho hiba muhibi mkeradhi mbisikini yebabi baba nunkarduka hufa ritsoka duniani ritsona maondo hata karitsujuwezo dokonda razione kwa uzimu hiho gena mtorisikini ya borolo duniani hunusinanyi kwezi bwawezi ngari mtosawa ni kwezi bwawezi na muhozwane maraya wa komori bemwa na mkomori alembelea ebanu nyika mtsuona haya za miliari mrenga omwe zirumia za miliari mrenga omwe fanya misafara mwabashe simashama jishinambo tani ya sima ndio ralizu 20
ngeza barindi ni mtu ndamwenda mwalekeza shesima ye mkomori ya unraba maji kamtsono kama nyinyi kwela la Mwenyezi Mungu nyimzinga manyiha owandu wajobanu wamdefende woni wazinga manyiha rananyi han muna juzi sana Mwenyezi Mungu ritsiketsi banu ridwabe ukana lelonga mjibuola lelonga mdeyola mjebu hunda indi kanga sina rongo na rikurubi yema bwizi wanu riwaeleze ili wabadili babo do banu jo aminukana Komori ne mwana mkomori havuku shekanga rironso yema bwizi wanu rijele lo jerikensi juma usafiana simaranya wasi hawasi ngiyabo shora hunda indi etika irekari riwalaiya rabanyi wedzi nyima krimineli bala hanla amesengwa ajuzi yo widzi wajuzi yo krimu akam aminukana yodo wakati ritohunda bavuna kwezi watukufu wa Komori gamumbosholoni marahaba menji nyondukao ndo mwadunge video yinu nanu wacho hidunga banda banu Mwenyezi Mungu ajele komba banu mlionganywa nono ranyi reze famiza hanyu Mwenyezi Mungu ajele heni mrulona tabu Mwenyezi Mungu ya mhauliye Mwenyezi Mungu ya mbenuliye yamnikeza heri inshallah Mwenyezi Mungu ajele wandukaundo waluharunga emadzihiro Mwenyezi Mungu ya wanike unono warejei harunga ze famiza hao Mwenyezi Mungu ajele wandukaundo walo hopirizo Mwenyezi Mungu ya wanike umuri mle na unono Mwenyezi Mungu ajenlie mahakama ya Komori besha yo mai Mwenyezi Mungu ya wanike uhuri ya wahao warejei harumwaze famiza hao yewonge Mwenyezi Mungu ajenlie omji wa membo ajuya mitsame huli mjikaundo nazaliwa ikeo banuali yongwa wanono batsina udiwa za omji wa hangu do mji wa nsujini ngome Mwenyezi Mungu ajenlie ikeo banuali yongwa wanono yewonge nga mbosho marahaba nirudini tose ngamtoso owanama watukufu wa Haitian Libre de Comore vatsinaudiwaza watukufu waho wanama wa habari za Komori vatsinaudiwaza ze media zonsi pia kaundo zirengao ze video zangu ilizionese wa Komori hena mkomori mzimandasi yashinde yaelewe zwe kaundo rizambao yaelewe zwe kaundo rifikirio ebonge lazimu liwosheze janibu izo zonsi pia marahaba menji vatsina udiwaza wakazi hususani danyi wakazi ukananga aminuka na engetsi danyi umshindo mdunguze video za hatu aminuka katajo dofanya video ukanema narifanyao dabo kananga aminuka na ngazidungu wao ngazishili wao haina mrungu tsangwe bafikira hai ebonge abo ngamumlahoni heze ntosa za Kiislamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wasatsene kala kalmauti harifihiza ewonge abo ze jamapi ya salama ahsantu marhaba menji